أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Puang kama sakinani apa salama kita pabarakah masari nabi Muhammad tau nasari pambasenani assalamualaikum abtadi wa bismillatil aliyah مستضرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. Gana upang mulai rampe-rampe malabbi na pangulukan Muhammad tauria masayyin nasaba asam marajana puang Allah Ta'ala riangka kuk makatai barakak may gay rianu pura na perian nginan niya na pabarakakang ekoritu wasta'inu bihawlillahi ta'ala wa quwwatil qawiyya fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Nani ya'willahu tulungan ngirip wang Allah Ta'ala nasaba awatangan nani ya paulengan naritu nasaba majaput degaga awatangan nani ya paulengan sangadin na pole manemu wirisi siara jangan na puang Allah Ta'ala walamma tamma min hamlihi shahran ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu ganari waktu sukun nanaria tampukan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 lipat taro masahoroy lele niripam masena puang Allah Ta'ala ang bok naria sangya Abdullah di Madinah wa mattapa ekoritu hadara ummahu laylata mawlidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin min al-hadiratil qudasiyyah وأخذها المقاد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا والنرجيان نبي صلى الله عليه وسلم ريبولي وريمكن رايريا سنge Asianani ya Maryam Rigau angkana si bawa 23 anak wijadari poleri surugan agana nanguriwa na Siti Aminah dan kana dijadian ni Nabi sallallahu alaihi wasallam rigau angkana tajat carilla killa tapana koritu. Hadirin wal hadirat dimohon berdiri.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات عليك. Hadirin wal hadirat dipersilahkan duduk kembali. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويقلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية. Nabi sallallahu alaihi wasallam matan resiri nan ya maraja apa katuna ale nama to jai isan dalakna, ale nama to tepat tepangi pakaianna, nan ya ale nama to perai dari nabem balakna, nan ya dewa mato si jokan lisa bolana nasaba rila lepat tujuin. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, man idza rufi'at ilayhi yaqussu al-'abdu puang tapata bolo-bolo ni ala buat tak nasabat pabere tandrigan kata puang tatarimai parilawanna tau patarak kain dua palak liman
namaril doa. Allahumma ij'al hadhihi baldatan amparita wa sa'ira biladil islami aminatan rakhiyah. Puang tapancaji ewan wa amparitan nan niyasinid nawan wasallang salewangan namasanag at katuwangan nakoritu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.